Hello guys, mag road trip na sa Takaron from Uptown to Ipunan, Cagayan de Oro City. Ubani ko ninyo, tara, let's go! Trip na dito po. Not sure if maka-agi na dito. Kasi pag-open dito ba?
Welcome to Barangay Kanituan. Na Eagle. Against the light atong kwan guys, footage gatubang ang gud ta sa kwan, gatubang ta sa init. Check, it's 3:30 p.m. Direta left turn na.
Okay, that's it ani nga video guys. So if you like this video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.